Centar za socijalni rad dr. Mihajlo Stupar u saradnji sa opštinom Knjaževac inicirao je podelu novogodišnjih paketića mališanima uzrasta do 10 godina iz materijalno ugroženih porodica koje su na evidenciji centra. Došle su čike iz Knjaževca opština i doneli paketiće. Sviđa mi se. Ovo iz razloga, pre svega što smo mi u praksi naišli na često trenutke kada smo prepoznali da porodice u ovim zimskim periodima, kalendarski gledano, jako teško dolaze do mogućnosti da se radno angažuju. Sa druge strane, tu su veliki izdaci za ogrev, za osnovne životne namirnice, za lekove. Mi smo to prepoznali i zajedno sa opštinom Knjaževac pokrenuli jednu ovakvu akciju, s tim što ova akcija je proširena. Proširena je u pravcu podele novogodišnjih paketića i mališanima, odnosno učenicima koji pohađaju nastavu u ruralnim sredinama i to svim onim mališanima, znači do 4. razreda u školama. Tako da ovu akciju ovako jednom možemo samo svakako da pozdravimo. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim čelnim ljudima opštine Knjaževac, mesnim zajednicama i direktorima osnovnih škola koji su nam omogućili da se ovakva jedna akcija i realizuje. Ovo je prva akcija koja je u Minićevu bila da neko bilo u školi, da predstavnik lično dođe u ruči i paketići deci, sva deca, bez obzira da su da deca išli u školi ili ne, koja su god deca bila u školi Minićevo su dobili paketiće. Podeli paketića prisustvovao je predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić sa saradnicima koji je obišao i školu i najavio rekonstrukciju tog objekta. Ono što je najvažnije, rekao bih i za sve učenike koji su sada u ovoj školi i koji će dolaziti i biti đaci ove škole je da smo videli šta sve nedostaje ovde i da ćemo već u toku zimskog raspusta početi da radimo na rekonstrukciji čitavog ovog objekta. Rekao bih da ćemo da prvo uradimo sanitarne čvorove, podove u hodnicima, da ćemo nabaviti trakaste zavese za sve učionice, okrečiti celokupnu školu, srediti fiskulturnu salu, urediti ulaz u dvorište ovog objekta. Ima još uvek ovde 70-ak đaka, nadamo se da će ih biti i više i oni zaslužuju da imaju nastavu u boljim uslovima. Mi smo sve škole u gradu zaista doveli do jednog nivoa na kojima mogu da nam pozavide i mnogo bogatiji gradovi. Nema takvih škola u Timočkoj krajini, ali ne smemo da dozvolimo da nam škole i u seoskim sredinama ne budu makar delimično sređene onako kao što su i škole u gradu. Kako deca ne bi ostala uskraćena za ovakav jedan vid darivanja, paketići su stigli i na adresu škole u Minićevu.